Zamislite da ste umjetnik i da vam je cilj načiniti remek djelo. Naravno, znate da je svaka velika umjetnina nekad bila tek dio nečijeg sna, vizije. Tek kutija šarenih boja, kis na paleti, meka glina ili komad kamena. U snu se onda uznemiri i voda i ravnica. Potom nastaju novi mirisi, nove boje i novi okusi, koji se tajanstvenom vještinom pretvaraju u zlatom isklesana žita, ponosne glave suncokreta i tvrdoglave klipove kukuruza. San ili vizija nije samo slika onoga što bismo mogli biti. Ona je poziv da budemo bolji, poziv da postanemo i učinimo nešto više. A Slavonija to definitivno može. Ona je sastavljena od dobrog, koje treba pretočiti u novu energiju. I malo zrno može biti izvor te dobre energije, kao zdrava i kontrolirana stočna hrana iz vlastite proizvodnje. Hrana koja se ničim ne može nadomjestiti. Isto to zrno može oplemeniti i blago, čije se podrijetlo prati generacijama i uzgaja na slavonskim farmama u krugu od najviše 90 km od naših pogona. Dobro je kad je domaće. Kada spojimo tu viziju i stavimo je na prostrano i neispisano platno, prvo dobijemo konture, a kasnije i jasnu sliku onoga što možemo. Snažno vjerujemo da sve što u životu napravimo za sebe, s nama i ode, a ono što napravimo za druge, ostaje živo zauvijek. Je li netko spomenuo neispisano i prostrano platno? Da. Ovo je jedno 100% slavonsko platno i jedna vizija. Uđimo konačno, nestrpljiv sam. Nešto je dobro u zraku. Stručnost i velika posvećenost svih sudionika razvoja rezultirala je najsuvremenijim pogonom za proizvodnju pršuta u ovom dijelu Europe. Trenutno kapaciteta proizvodnje od 150.000 pršuta garantira proizvod od isključivo svježih butova domaćih slavonskih svinja s prstohvatom jadranske soli.
Zrenje od minimalno 400 dana i to bez dima daje slavonskom pršutu blagi okus i nježnu strukturu. Lako ćete zavoljeti slavonsko dobro kad ga kušate. Kako bi izvrsna i provjerena mesna sirovinska baza bila potpuno iskorištena, u istom kvalitetnom razredu stvaramo i svoju novu paletu top proizvoda. Rolanu pancetu, slaninu, buđolu i pečenicu. Potpuno automatizirana proizvodnja nikada neće isključiti finaliziranje mediteranskog okusa, provjerenih svjetskih receptura, koje tehnolozi vješto primjenjuju. Uz osnovne začine, sol i papar, bez pojačivača okusa i umjetnih bojila i bez dimljenja, proizvodi koji izlaze iz naših pogona niskog su glikemijskog indeksa.
Pogon za narezivanje i pakiranje trajnih mesnih proizvoda sastoji se od nekoliko povezanih cjelina koje osiguravaju njihovu zdravstvenu ispravnost te omogućuju potpuno praćenje sljedivosti u procesu proizvodnje. Da bismo vam potpuno olakšali gurmansko uživanje, proizvodi dobro pripremljeni su komadno, ali i narezani, te su spremni za posluživanje. Ključne karike u lancu sljedivosti i postizanju vrhunske kvalitete su dobra i poznata slavonska sirovina, vrhunska tehnologija, svjetska receptura, marljivi i educirani mladi stručnjaci, te zadovoljni potrošači. Potrošači koji znaju što jedu i poslužuju, koji čine dobro za sebe i druge. Činite dobro. Stvarajte dobra gastroiznenađenja koje će uvijek stvoriti dobre raspoloženja. Mi smo stvorili novo i dobro. Vjerujemo u dobro. A vi samo recite, što je dobro. Dobro ćete lako prepoznati i u onome što nosi budućnost.